डिफू कृषि विज्ञान केंद्र लं किमु कार्चिया पोथाक निंग कोइरा फोसे के किपी के पांगचेंग हमरेन सिविल हॉस्पिटल लं आर्निकांग समापोर के सो थी चेंग चेंग के कचेरे सिकेमी लापेन झनकर सखिया लम के पुठाक के से सिमियन पेन बिरटा माई के फा Karbi Karbi berita prime time tandang ni disarim tiso non birtang ton penarjuk tha difu birla dungalong kido krishi vigyan kendra pen boreng atowar thosi methang asai kam seminar hall along kimu katiki puthak ni inkoira phose ke kipi ke pangcheng pon non boreng kawe hang ju hang haya pora hut kimu karche penta kereng atowar lapen keng krong along charge up un India Government Agriculture and Skill Council lapen India Entrepreneur lapen Skill Development Ministry akira pen difu birla adung krishi vigyan kendra seminar hall along theri point ko la ke thomar ni an ki duji ki mukarchia se ki along banging koi se ki endul thang thanging koi ra phor ni Karbi Anglong Deputy Commissioner Mukul Kumar Sakya pen kangpu ki mukarchia se ki ale do pen ki mukarchia putha krishi vigyan kendra plan specialist Lohit Kotoki pen si se ki enatuma phan se ki pibangcheng Kotoki ningjelu kimu ok prana phan me o kimu ke chopen fere me cancer ke so phan pathut mate khangun kimu along protein do lasi akibi akesar kedo kave aphan kimu ke chopen ale do io puta kotoki ningje lapen an parta kimu ahan ke chuabang phubang phiatum sarder chat puta alang lik chongdam Hamren Civil Hospital along ta non ke arja bolon mi pik anlu Hammer je kapamat nang jian ke pamatlo la sojok king ob ke ter pen ke dongdam anta chitherak mi an setlo bonta bangso se ke lang hemalong ko anavar saiduloma la exna bangso so ke Hamren pen kilometer cap an ka helo langmet arong amekar hundor teron asopo paprang teron pini thang thang ni phaing koira trok arni gang sama por malom ang omalong me than korlut la sitong se kot pen Hamren Civil Hospital an se ke lang jia phan manlo alang itum Hamren Civil Hospital along por 5 tira chitim pen por 5 trok an no gang hong bonta se ka chelang hemalong se ke lang je tumawe alang itum kat news aphan kapachinia tengsi adima aklong along paledun lo pherang ke pen adim along keledun anta alang itum aphan matlabang so aphan se ke lang je aphan thangnat avar saibelang la sialang itum ningduk pen si sai jog je pharmacy along an si cheponang lo Civil Hospital Pluton li tumta isi la bang sarkar pen kerap putang dalam madedi chini li bang iglo ama se neli 442 lo dak nang kele 442 apora ne li dak nang le lo doctor ke do bang ke apsielam lo asi tina long ta talamar clean sinil thelong lo room 3 long ta me nil talamar clean thelong lo ama sini neli dak bang ke doctor vedat lo hai kosis nil tum lang met ben si bang lo lang met ke so bang ke lalo nil muhan methan ke kor lal hai masi lanon BJP ponji Pherangke pen medical along se kachelang bomatuma phan karjua hut kachithana tengke arnikang sam por phai trok si malom pen ke medical ing samri si kaita ke do pusi than ke sotan pik atum do kok pulote quarter along andam si anura phan ing thodam nang ji puhenlo doctor atum karning sam bang doctor karning samalo do ka bang yok bang wer nikang sam ke mane pu ini emergency pulote hala Hussein sir do matidi hala ke tiron sar han hang bom hai hal hanta quarter si ridam nang bo pialo ma ola sono ajo ke da ka mane facility abi ma do ke halapu medical staff inut aphan pherangke pen karjua hut ke thana tengke ajo duty ke tang sister inudo bonda arnikang sam ke doctor wangri puhenlo doctor he do ma दोस्त कपिल प्रेशन दो है इनुट नपसन दो पिलिक डॉक्टर तुम के अवेस अंते कुमार हो दो ला सिस्टर तुम ला तुम हने के हंग नामन गतो बोल तुम ajo aporan ya dode la pinar ni sampor rom duji bayigan ba do tu
तुम भाई ट्रक सी ला là với là thôi khi mới nhóc đã biết mà अबे West Karbi Anglong a district headquarter along ihumvet se ka chelanga Hamren Civil Hospital along arnikang samapor se ka chelanga warsai awi buke suri arata phan ka phiri me binong lo lasi Karbi Anglong Autonomous Council pen okpran anat kelang ar buke do tum prabjin pen Hamren Civil Hospital along rata tuma kisunga buthak nanga chihumri asonte mi senji pusi kisu ka chelanga rata tum pen chunuri Hamren arong supi pen pherangke hundor kro pen nangki lo birda KSA Simeon pen thangthanging koi ratrok or ni KSA sai hemalong birta mai phasi jankar sai ki alam ki sakhit pen ing sai pami nangji pusi ki hang padu Difu Judicial Court pen non hajong jankar sai ki alam ki aputhak thuli pala pen linsi bangkrit trogang bong pen bang plia phan pajok si bangkre hinia phan adai padolo adai ke do bangkre hinia phan thangthanging koi ranar kep arni kang sai thuji alam ta pang dakthu thangthanging koi ranar kep arni si bangkre hinia phan hasti si ki pj alam dai dengji Jankar sai ki alam ki along section 302 pabon pen bangkre hinia phan kapar lom ke chok che la pen alang litum munira phan apran karmu jia phan tong ki dun kali lasi alang litum phan sakhit pen insai si aron richo padam nangji pusi Karbi Student Association amai phu Simeon rong phar la pen ari sang hua songja tum ki hang padu যে যেটো ঝানকাৰ সাইকি আৰু তেখেতৰ ফেমিলিক জাস্টিস দিব লাগে কিন্তু আমি এটো কথা আকৌ আমি ক'ব খুজিছো যে যি ধৰণে আমাৰ ডিফু জুডিশিয়াল কোৰ্ট ফালৰ পৰা যি নিৰ্দেশ দিছে 4 ফেব্ৰুৱাৰী 2020 যে 16 আউট অফ 16 12 জনকটো মানে কনভিক্ট কৰিছে তাত আমি মানিব নোৱাৰিম কিয়নো আমিও মানে দেখিছো কিছুমান ফুটেজত যে তেওঁলোকে তাত ইনভলভমেণ্ট নাই যদি কোৰ্টে বিচাৰে যে ঝানকাৰ সাইকি আৰু তেখেতৰ ফেমিলি যদি জাষ্টিছ দিব লাগে তেতিয়াহ'লে কোৰ্টে যোনে ইনভলভমেণ্ট হৈছে তেখেতকে এৰেষ্ট কৰিব লাগে আৰু পানিছমেণ্ট দিব লাগে কিন্তু যি আমি দেখিছে সঞ্জয় ৰংভাৰকে ধৰি বহুত মানুহে তেওঁলোকৰ নিজৰ ফেমিলি আছে তেওঁলোকে মানে সৰু they have their children some of them are only 5 years 6 years এনেকুৱা আছে তেওঁলোকৰ ফিউচাৰ কেনেকৈ হ'ব আমি কোৰ্টক বিশ্বাস নকৰা নহয় we believe আমাৰ কোৰ্ট কাৰণে আমি বিলিভ কৰিছে কিন্তু the way they are judging the way they are giving order on 24th of February এটো মানে জাস্টিফাইড হোৱা নাই জাস্টিস হোৱা নাই গতিকে আমি ঝানকাৰ সাইকিয়াৰ ফেমিলিক তেখেতক আমি অনুৰোধ কৰিছো যে আপোনালোকে যদি সঁচাকৈ জাস্টিস বিচাৰিছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে just recapitulate কৰক যোনে ইনভলভমেণ্ট আছে আপোনালোকে নিশ্চয় গম পাব ভিডিঅ' ফুটেজত যোন মানুহ আছে তেখেতক এৰেষ্ট কৰক আমিও মানে আগৰ পৰা ছাপোৰ্ট দিছে ঝানকাৰ সাইকিয়াৰ ফেমিলি আমি বাৰ আমি গুৱাহাটীত আমি প্ৰেছ মিট পাতিছোঁ ডিফুতো আমি প্ৰেছ মিট বহুত পাতিছোঁ কিন্তু এতিয়া যিটো দেখিছে যে একচুৱেল জাষ্টিছ হোৱা নাই তাৰ কাৰণে আমি অনুৰোধ কৰিছে যে ঝানকাৰ সাইকিয়াৰ ফেমিলি আপোনাৰ লগত আমিও আছে যে জাষ্টিসও ঝানকাৰ সাইকিয়াৰে দিব লাগে আৰু আপোনালোকৰ ফেমিলি কাৰণে জাষ্টিসও পাব লাগে কিন্তু যি ডিসিশন ইটো লৈছে ইটো মানে ভুল আছে বুলি আপোনালোকে ঝানকাৰ সাইকিয়াৰ ফেমিলি আপোনালোকে ক'ব কিয়নো আপোনালোকে নিজে গম পায় ফুটেজত কোন আছে কোন নাই গতিকে আমি দেখিবলৈ পোৱা বিচৰা নাই আমাৰ পৰা ক'বলৈ এইটোহে আছে Assam Pradesh Congress Committee lapen Karbi Anglong Congress Committee atum Karbi Anglong along Jana Jagaran Jatra Padosi CAA aphan ke kroy kreyang thek radang no chepaklang Assam Legislative Assembly mate MLA kili kate bokhet langdamsi Assam Pradesh Congress Committee lapen Karbi Anglong District Committee atum songaja konga chepherang ji aphanpura Karbi Anglong along ta asona songaja mek mate ka asona jai mek dengpon tanglo West Karbi Anglong dongkamukam long thangthanging koi raphorni Jana Jogoron Jatra padude rapi thangthanging koi ratrok arni dongkamukam along Jana Jogoron Jatra jaimek paduthu Assam Pradesh Congress Committee amai phuripun bura lapenari sangho tum raj cherok tok amai pialong nang chetong dunsi CAA lake thoi inglong rada phanta kimia ve pusi pachetak alangli BJP aphan un an lamar poksi Karbi Anglong long song kapang tangji aphan lamar DP West Karbi Anglong dongkamukam ward number 3 long thangthang niphai ing koirak phorni surihini ra ing koya baha ingdeng ke thom be hem bangsi ka chingrum mamai ke pa dupona beta pherang ke kelvin tirang pen beta nang pale
ingdeng ke thom be hem bang si ka chingrum amai long prekja mahawara long ke do be hem bang si atum chingrum si arna marni kirin kibia ron atang hai hui chetham chimu masai angdeng badu labang so amai long ko son si be rong hang nang ke plang mal aluna tumu aklimang phar uwe kimi la pensar pisar phu atum pen chethan badu be hem bang si atum chetong pet si karli chuphejo arol na tang chethan chimum dera pit ning arong ka chipiang thek arni si apartment chingki chethana saita padopon adun thu lun kan amalin sitami padopon bangso jai mek along aluhi sar puaman pen dongka mukam ward number 3 commissioner g2 terang chetong lun ni tum pinian ke ingdeng ke thom bangso beham bang si chingrong mai ke ingdeng ke thom lo la sila bangso ingdeng ke thom pen pa desita muning ke bangji mate siring rute pheru tik sitame la bangso beham bang si chingrong mai ke ni tum archu pon bomji la pen chingrum pon bomji la pen tirim teram aphan sitame tum ningkan sevel hot chor bom chupe me pon bom ni tuma ke mang ke la lo la so beham bang si aphe mo osoma dum ta chichini ne bom bomji embang si pulote chichini anangi chichini pet nangi arna mani pendang lo osoma dum hanta nono we mi tum phanki chichini ne bom chelo bom titi lasila da ka chithan chimum lo abang sini tum ke mang bang ke lai lo be hem bang si amai phulong sing be lapen konchun bang dor sing be atum pen ke japon along prekja mahawar along ki du adon rat atuman ta chetong dun West Karbi long chingthon habar umla pher malom Meghalaya government atum pen ason sai nang ke claim ade malong thang ni phaing ko ra truck arni ulukunchi police outpost atum pale damsik khekhang duna sai ke deng West Karbi long ar loke du umla pher malom ga Meghalaya government pen ason ka chingthura saya mo nang ke deng pinyar ni antang ton telang ulukunchi police outpost along ke du keton kelang atum adi malong an pale dam pen sai claim kang ton je phan khang dun lapen halapu lakmerleng aju tami Meghalaya government pen tuar pi nang ki thosi tami arbiang autonomous council border chairman pen on anta exam dun rilang pusi berta long dun Dilai police check gate along thang ni phaing ko ra trogar ni ada por phai plia por Dimapur not ihum Fortuner car ke pon kang hu kenep dun long birta kat ni salong birta nang pali Fortuner car number AS01DV2330 Dilai police check gate along kang hu ari deng pen ke pe jok dun long labang so car Dimapur not ke pon kang hu inu Delhi Sastri Nagar Ashok Vihara Sor Mohipal Singh pusi police atum pen pachini police atum ke khang du na hut kenang sot alu hai hui kacheton te era jok car kang hu pon pu chini si nep ing nang check lo nona mat Dilai police atum pen karju pati rok asai pa du pon bom lo lapen lam hoita pa bon lo puta keton kelang asai phu atum pen pachini non malom so por phan birta muing ton pon senan আপুনি বাৰু বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ অভাৱ অনুভৱ কৰিছে নেকি এতিয়া আৰু চিন্তা নাই কাৰণ বজাৰলৈ আহিল কাঞ্চ ৱাটাৰ বিজ্ঞানসন্মত উন্নত মানৰ প্ৰক্ৰিয়াৰে প্ৰস্তুত কৰা কাঞ্চ ৱাটাৰে আপোনাক দূষিত পানীৰ ভয়াৱহতাৰ পৰা আঁতৰত ৰাখিব কাঞ্চ ৱাটাৰ Claret unisex salon kichengsi sopinsu lapen soar loapan kipamada diem Karbi risonimso rong ajay nang kilia pora gut Claret unisex salon ahin pen nang 1 pilo isi warsai kime laki hair straightening 2199 hair smoothing 3299 hair rebonding 4299 lapen keratin 4299 ador pen longpon igji Apor kimi warsai kimi nang litum cemat mepit duni lasila bangso warsai kimi ahut nang litum tengni ne pin pen ali chuan dun ikha ning chipa bipe pin pen humri dam non la pen nang litum kemesen nang thek longpon igji adem laki rong parpi rong berot iron bridge dung difu karbiang long kachini le thorjia phan humri ta me 6001213664 বৰ বেলেগ ধৰণৰ গোন্ধ আহি আছে যে
জুতি লগা আচলতে ইয়াৰ আঁৰত কি আছে ইয়াৰ আঁৰত আছে কাঞ্চ সৰিয়হৰ তেল স্বাস্থ্যসন্মত বিশুদ্ধ আৰু সোৱাদযুক্ত Dihinamo Pit Putor Birtalong Mangtilo. Tikilangjun along Kidu Wellborn English School along Ingdeng Sirkep Annual Sport Day Thang Thang Ni Paing Koi Truck Arni Kapangcheng. Annual Sports Day Kapangcheng Mai along Jay Jay the bench Pon along Aluhisa Saman Samina Police Station OC Bonita Raha One Peng Joy Sing Pen Pangjang Hiaman Sari Tom Saru Beginning Sar So Pen Dang Pengan Man Peng Don Chedong Antarta Charge Sama Pia Don Chedong Kapat Kapangcheng Brang Born School Principal Raju Pen School Lama Acarja Somara Tumahin Bars Drill Traditional Kankan Hai Pon Apitu OC Bonita Rapen Kapatu Inbon Sen Pen Sport Day Cheng Pon Dentakhat waralong inut abarim nai matit Dentakhat LP School kapar jap cheng abangphu biren hanse ke damtang thang ni phaing koira player ni rong ka chewai tanglo pusi katni sasa hemalong birtanang pale Karditang biren hanse reng etik hut Dentakhat war jasemet pen usomaratum lokacharlia hin kapaprang dun jia phan kachepaduga banglo puta iltumalong birtanang pale Alangli ingtang kring hut Dentakhat LP School mate Dentakhat English LP School ta kewana banglo mate kapar jaba banglo pusi chinidun lapen rong pharpong English School along ta penang an loke tham chipaduk dun lang puta hema sor lapen Dentakhat wara ara tumpen pachini Alangli rong bachewai ajok hema sor adon arab rong isi lapen Dentakhat wara rat atum ning duginti Anparta alangli kachawai arni ni school along athan bang lapen kacharli so maratum anta ning duk pensi chipadi tun pusi nil tumalong birtanang pali Pinia Birta ke la ponsi kang tonik lo, dumi thakmi kurwang thu.